Salani Cristão Católica e Ramundo Tomac hoje celebra missa Domingo Ramos. Celebração Domingo Ramos né atuando em ricas na Jesus Cristo tama e Jerusalém molo clorom Páscoa. E a homilia Bispo Diocese dele, Virgílio Carmo da Silva Hateten, o enhira tur Jesus Cristo ne paixão, no dar ema la corre atu reconhecean, halo an bot, halo an hotu buka dalang hotu, hakarak estraga na maromak ne plano, mai be ita ema na fating. O enhira ita hanoin kona ba Jesus ne terus, dala Roma ita mos admira, ema nebe sarang nia ba mate, sirania coragem. Diferença saída entre hau e sira. E a realidade ita ma hanesan mai besira hili atu halo buat nebe at hili atu tau ema inocente ida bamat. O enhira ita tuir ita na Jesus Cristo nia paixão ita observa kata ita ema la corre reconhece ita ne an halo an bot buka dalam hotu hakarak estraga na maromak nia plan mai be ita manafatin maskinune dalam nebe dia klion na maromak uza atu tama ita nia fuan atu tama ita nia moris magdalan haraikan inian ema nini estratégia força semak força niamak manan maroma haraikan atu tama ia manifuan. Molok celebra missa Domingos Ramos né Bispo Diocese dele acompanha-mos o Padre Cira for benção baramos equipa cobertura Gemen.